tuh. Cobain dikit ah, bismillah. Baca doa dulu ya, baca doa dulu. Bismillah. Nah, tunggu bentar ya, aku mau ngeracik ini dulu. A few moments later. Sebenarnya gini enak nih, kayak nasi nori tuh. Nasi pulen banget, sausnya udah kutuang gini, terus ditaburin sama spinach sih. Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja enak tuh. Telur scramble egg enak tuh. Nah.